Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara-saudara, saya akan mengajarkan 5 irama-irama syekh-syekh Arab Saudi, khususnya syekh yang mengimami Masjidil Haram dan Masjid Madinah. Irama pertama, irama Syekh Mishri Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sekarang irama yang kedua, irama Syekh Hani Rafai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang irama yang ketiga, irama Syekh Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik saudara-saudara, sekarang irama yang ketiga, irama Syekh Abdul Rahman. Yang keempat, irama Syekh As-Sudais, Abdul Rahman As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya saudara-saudara, sekarang irama yang terakhir. Irama yang terakhir, irama saya sendiri. Irama yang terakhir, irama saya sendiri, versi saya sendiri. Tapi irama-irama Syekh Arab Saudi juga, versi saya sendiri. Khusus saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik saudara-saudara, itu yang saya ajarkan 5 irama Syekh Mekah, Syekh Arab Saudi semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi penonton, bagi yang menonton video ini. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.